Imbula bina na turanga na marama na turbugi na ngone leo. Imbula bina rangone. Kanuita kini marata itiron tapi bingomi na bio liba ni Radio Fiji 1 na bai viti na bonga ni vianu yanu. Oya upio ratuanga na mninda ni bengravi. Na makia mo na kita tiri karua moni tiki na barumbuka. Ene wasini ngone baruta ki kilo manikoro ilutu na karombo. Ni sambul binaka sai koyango na bagaleleka ni nonde tukutuku raute ni vanan rauti ni katolu na luni nua era mailenga ena ronondul katini kina yamba kiongo ena ngauna era daga tiku kina bagarita gini tukutuku ngo ena kiana mai bagananumi ni kuwa na World OHS Day lebu sarna bisong songo era sa bagarita tigo na non rakawai ena bugu ni tumbu ni wili ngo ka tauri telangani tukutuku ni tinika dhiwa na undolu na liuni vanua era mabua ena ngauna era daga tiku kina wande teki telangani lebu beira na lengongo era amate ena buku ni tawi mate ka sianga ni mbaleta na ituba kini vanua ni daga esa sangati ko na nonda mate ni tu na kiana bagalilitaki na kiana sianga ni tau dogotiko na beiboli kanto baedortiko na nonda mate ni tu kena mate ni tu Australia ngoe sala mureti ngana kiana sa baedortiko ena ngaunongo na buli membaletira na bagalislesi ni bebagada taki mai Australia ke kenda na leuni vanua endangan reba na laki dagadaka ki Australia tukuna ministani beiboli tubawawa ni nonda vanua olona Eden ni se sanga tikungani taudoko na nonda market taka na nonda beiboli o kenda na lewiti ke ira na be business so me Australia sakire tikuna ministry ni buli ke be kenda na leuni vanua ena kena soli na bei bakatu tu eso membaleta na kiana ndike vitale na nonra ndau kauta tiko na taliboni pikawaki oira na ngoni buli keina bei ya tale so ena ngauna ni buli tukuna na minista ni buli Dr. Mahendra Reddy ni ruimbimbi na nonta solia na nonta baka sama na leuni vanua kana buke kina na ministry membi utabata endo ne tubutuba membaleta na tikina ngo eka already ni na soli endo na bula be kenda na leuni vanua menda solia na nonta baka sama ni mbera ninga imbi wata endo na lawa birkotori me rawa ni boda na ngoni buli ena kiana kau na taliboni korni buli kinagito ratume solia ni kuwa na Fiji National Sports Commission ruanan rauna undul nandola me bukia na timu ni soka ni Fiji Under 20 ena bagabaga rau kina sotsot ni burubura ena bula katumai warita na matambose ni ngito ni nakilebu na kiana mai soli na ilabongo me rawa ni ratu waitabi binakina na dhorobo ena sotsot ni burubura ka rawa ni rong kina na nonda vanua viti na sote ke chamani ni matei ni nonda ngito bagatombu eni matei ni singa ni bula mayongo mai dabe keri na bagaleleka ni nonda tukutuku ni bwedeng vinaka Bula FM number 2 na serena iwasan ngona ni batara ni sibiti ko bekianda na diwa na tini na miniti na may pakuriti ore bengrabe na nonta ngonongo kanda na dapat ko ani no na kaloko ene ka venden de bobi na tay wali ni may dapat ko na wani matakabo kan lib sarti ko na biser tali oni na namaka do badati may kina na kenan daw ro di kanamaki Bula binaka Leo salamilawa do pataki yawa na batara na wani diwa na kaloko moni tiki na barumbuka ena Bula FM number 2 na serena